kubera amasoko yagiye yaguka tumenyera n'isoko rya export. Godfrey Gahigi ni umuyobozi w'uruganda Manebo Industries rukora amavuta yo guteka ruherereye mu karere ka Bugesera. Aya mavuta acuruzwa ku isoko ry'imbere mu gihugu no hanze. Gahigi avuga ko umwaka ushize bacuruje cyane hanze y'igihugu bitandukanye n'imyaka yari yabanje. Twegeye mu bihugu bitandukanye, export yacu irazamuka kugera cya 60%. So total production y'uruganda yazamutse bigendeye no ku isoko twagiye turibona mu bihugu bitandukanye. Mu nganda nini intone ziciritse hose umusaruro ukomeje kwiyongera. Rafiki Gatsinzi ni umwe mu bashinze uruganda ruto rutunganya urusenda rwoherezwa mu mahanga. Nawe yemeza ko umwaka ushize bacuruje urusenda rwinshi hanze y'u Rwanda. Uyu mwaka duteganya gukora nanone isoko rinini mu Bwongereza no muri Amerika, noneho n'abandi bo muri Afrika y'Iburasirazuba y'Uburengerazuba nako nibo teganya guhereza none ku rugero runini. Imibare igaragazwa n'abanyenganda ifitanye isano n'imibare iherutse kwemezwa n'intumwa z'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF mu bugenzuzi ziherutse gukorera mu Rwanda. Izi ntumwa zivuga ko izamuka ry'imibare ryerekana icyizere ku Rwanda kugabanya izamuka ry'ibiciro ku isoko no kugabanya igitutu cyo gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda. Guverineri w'Banki Nkuru y'u Rwanda Soraya Munyanakuzi yaremye avuga ko ingamba igihugu cyafashe arizo zatumye iyi mibare yiyongera kandi bikazakomeza gutya. Barebye ibyo guverinoma yashyize mu bikorwa byerekeranye no kuzamura ibyo twohereza mu mahanga ndetse nuko isoko ry'ivunjisha rihagaze, bakabona ko ari cyo kigero tuzakomeza kugenderaho. Ingano y'amadovize ari mu bubiko bw'u Rwanda yariyongereye iva ku bushobozi bw'ubwizigame bwo gutumiza ibicuruzwa hanze y'igihugu mu gihe cy'amezi 4 n'iminsi 15 mu 2023 igera ku mezi 5 n'iminsi irenga 12 mu mpera za 2024. Icyifuzo cya Banki Nkuru y'u Rwanda nuko ubwizigame bw'amadovize bugomba kutajya munsi y'amezi 4. Placide Nyishuti, Kigali.